So yang no kai nena wowi ukelo nyako ubino limo gen kar mo limo gen anyaka ni dong dok chi la dit kwanyo kar ne otieno bi luonga wowi chi waje ni beno neno welo na neno do bino welo ni anga ki kwene so kadong wowi wajo ir muzee ni anyaka ni ba ni adio Christian gen lupa ko gen gi beri chere la hatun pida chirong la dit gi mero neno ni ada gang chani mono gen gi tiu matek nyingi winye mabe pe gen lu jok pe gen nyolu jogi ka mero waje ne kumeno chi kineno gang mano be kama ka gero mo beru kere ye no ka gero mo beru yot no be ye so kado wobi be ye mo ko tame ni nyaka ni ada wanga don kwanya beru kere chi ki penyu wa wobi in don kono itiki ngo ma yo pe kere pe kunyoni ma dano don gitika rai chilling ke WhatsApp group ni me nyomo dano ba ento yang no kaka yegirai chilling ka wak ki nyom ki nyako moni enoni pian dago enoni make bi nyom gang kenyo ni ubi beru dago pa kaka enoni o yeo lo pe beru pa an machalo an it man dong ka no chene moni awai chen na do romo ki chat ki nyom ana kwa chene wen ki jabana ko unyo ko di man makirai WhatsApp group chi dong ka kirai ki WhatsApp group no dago enoni dago wa no weng WhatsApp group bian wa no rai we wa rai chili jam pa group ko so wan wati ka ruin ka kenyo kido umir wano ngi mabe ni yang iwe no awubi no en gi penyo ni tigi ngodo ngi awubi no dong tere ba ni no pur gere nyime moni tikeri kabine moni dero unyo tika gwa le ni moni bene mero gin mano be ciao ke we no chero ka dwa bene dugu ke ringo mogo bene no konyo be beru maga so ka unena nyiero kunyone gitika penyo dano lo ka chilling unyo tiwo ngo we nge kama kero ni ti ye no do nyiero ko kwani twero pa wazegi odong weng gu kelo ti chingi madong jo kan go ani luk gi dong ki chuli chingi direct ma put pia ini icher yo gon la no jo kan no ngimer gi beto ki luk gi chingi ya pian gi wale ni ki chama acham choro you know so lok me nyom ma yang ma chani bo no uno dan ka gi chichwana no ko muri ma gare yo ma dek ma ngwen no me ki timo ko meno chi wak jamene wen wor ma be chi kunyoni jammi ulaqeo kunyoni dong wan walwoni sliding into the DM uncle undo ngeni kunyoni jamu laqeo kunyoni ga ner nyama leng ma be ya in the ring DM ne chiro loko jami utia ko ke kono pati kreyangi ya ma jawi ne laqeo ba tia liban bana le ko di mero do en ke ra chan chani eno keri beti dong awaje ko meno anyer pedong ti lokane umier ko beda penyin chilling marum pe loko beto chilling mara kong mono unu ket ko chwin ni mara romo beru tie keri chana tie nyo pe kai no wobi ma wie kwiri ti vision maneno ni anyimi ba umier bet ket enini aneno ma kama nyen umier food nyim pora rio we ko bet ki der mo achela rio mo ma wati gwa ye jemi mabe you know kongwa neno jemi eno ni ngoma wubi ni romo timo ne onyotika planning ni tiki di tammo ma romo gwa gang woneno gini eno ni before wan wadonyi lok mo mi chilling to twalni ya kabe waje ko meno be pene ati twako ko awubi ba ni awubi dong wabero dong mo pian awubi imba ma kai miro no bene ma be mire ne ni tiu giri chilling kai tiu chilling ma be ma tie ki kero tiki jemi mo be chi bene bi no ma be so wun bene o ket wi tiba kida nya kan in kai bi penya wubi ni chilling adi ma en tikere kai nen be ni o mer mo tiki unyo en babani ma in do wajo ni i jeni kere ni en bene tiki gino mo ma iri penya wubi ni